Pablo apostolun Tesalónica marcankir y auserinakar mayir qilqatapa. Mayir halja. Tesalónica iglesiankir munat hilatanaka kullakanaka. Naya Pablumpi Silvanumpi Timoteo hilatampiu aruntanipxma. Dios aukiro, tatit Jesucristur mayechatapkta ukanakaru. Takichuimau sapxma. Dios aukisay munasiñapampi humanakar poktpan. Sumankanyapsa churarakpan. Taki humanakat Dios aroh yuspagarap hapuntua. Diosat mayiskasasti humanakat amtasip hapuntua. Dios aukisan na irakatapan iausañampi irnakap hatamata, munasiñampi yanapap hatamata. Akisiñanakan Jesucristo tatitusar suitatanakamat sapakutiu amtasipkhta. Diosan munat hilatanaka. Hupan humanakar ahlisitap yatipkhtua. Kunapachateh nanakah Diosan suma yatiawi arunakap yatiapksma ukasti, haniu aru tokikikanti, hanukasti Diosan chamapa. Qollan ahayun lurawip toqeo taqi iausañampi uñashtayapxma. Kunhamteh humanak taipin askinakamatak nanakah sarnaqapkta uksum yatipqtaqa. Humanakasti nanakar untasa, Kristur untasaw arkapqtaqa. Ukatsti wali hach'at aqisiñanak taipinsa, kusisiñampiu qollan ahayun yatiawip katoqapqtaqa. Ukamat humanakan sarnaqawimah Macedonia, akaya chiqanakan Kristur taqi iawsirinakatakeh untikayanqa. Humanakat qaltasaw tatitun yatiawipah taqi chiqarpuri. Haniu Macedonia, akaya uka chiqanakarukiti. Hanukasti taqi chiqanakarupuri. Tatitur iawsap hatamat yatisiwa, ukami ipansti, haniu nanakan kun arsunya nakahas wakiskhiti. Hanukasti, hupanak pachpau nanakan purini tahat arsusipki. Kun hamteh humanakah yakat diosanak apanukusah hakir cekpach diosar loktanyatak kutikipstapkta, diosan Jesus yokaparalak pachat kutininyap suyap tau kanakata. Huparusti diosau hiwatanak taipit haktayana, Jesus asti hutkani uka aksarkan mutunyat kespiyistu. Mayir Tesalonicenses, payir halja. Hilatanaka, humanak pachpau yatipqtaqa. Haniu nanakan hutatanakajaq inamayaakanti. Ukat hukamsa, humanakaj niyaw yatipqtaqa. Nairapachaq Filipos markan wali hishkachjata, han wali uñjata apjayatwa. Nanakaruh Diosau suma yatiawi arunakap humanakar yatiañatakeh yanapapjitana. Taqi chamampi, kuna iman chahwanak taipina. Yatichawi nakahanja, haniu pantjata apkayati. Hanirakiu kitirus han wali amtawi nakampi salqhan amtawin pisparlapkti. Hanukasti, Diosah askit katokapjitu. Diosan suma yatiawi parliriu kitapjito. Ukamar hamau parlasipkta. Haniu haqir kusisiya ñatakikiti. Hanukasti, chuyimanakas uñakipir diosar kusisiya ñatakiwa. Kun hamte humanakaj ni yatipkta, haniu kunapachas sumaru nakampeh sumachapkismati. Hanirakiu qoylqilaikus parlapkismati. Diosau taqi uk uñhaski. Haniu kitin hachachatan shataqapkti. Haniu humanakampi hachachayasinsha, yaqanakampi hachachayasinsha munapkti. Nanakaj Kristun apostoluphamaj, hilirham unheasin munapjiriskayata. Ukampis nanakaj wale amuyumpiu humanakar unhapsma. Kamisatej mataykaj wawanakapar munasis uyuki ukama. Ukamarak humanakaroh munasipxma. Haniu Diosan suma yatiawi arunakapakti churapkiriskayasma. Hanukasti, nanakan pachpa hakanyanakaksa churap harakiriskayatwa. Sintipuniu humanakar munasipxma. Hilatanaka, hanchin hakanyatakeh han inaktas irnakap hatanakah yatisipktawa.
nanakah uruy arumaw irnaqapqta, ukamat Diosan suma yatiawi parlanya nakahanja, han kititakis llakis kanyataki. Humanaka unihasip kistaja, Diosasti unihasip karakitua, nanakasti qollan kankanyana, chiqapana, hankam skayaw humanak Kristun kirinakampeh sarnaqapqta. Sapamay ni humanakar chamancha tanakaqsa, chuymacha tanakaqsa yatip haraktawa. Kunhamteh ma aukeh wawanakapampi lurki ukama. Diosan kirinakam sarnaqap hanyamatakiw iuqtapqsma. Hupaw qapak markapan kanyamatake hausapqtam. Ukat nanakah Diosar sapakuti uspagarapqta. Kunapachateh nanakah Diosan yatiawip yatiapksma ukaha, humanakah Diosan yatiawip ham katoqapqtaha. Haniu haqinakan yatiawip hamak katoqapktati, chiqpachansa uka Diosan yatiawipaw huma iyaw sirinak toqeh kansti. Hilatanaka, kunapachateh humanakah marka masinakamampi arknaqatap kayat ukaha, ukapachparakiw Judean kir Cristo Jesusar iyaw sirinakampeh lurasina. Hupanakasti Judío marka masinakapampi arknaqatap hanwa, uka Judío nakaw tatit Jesusaruh hiwayapjana. Kunhamteh nairapachah profeta nakar hiwayap katayna ukama. Nanakarusti hakonukuphitua. Diosaruh haniw kusisiyap kiti, takehakinakan timaparutukuphe. Kunapachateh han Judíupkis ukanakar qhispiasiñat parlan munapta ukaha, haniw parlayap kituti. Ukamat huchanakapampeh yaptasiphe. Ukampis uktuk kanyatakeh Diosan aksarkan mutuyawi pau hupanakharhuti. Hilatanaka, kunapachateh humanakat maqaw qaurunak hayangkap kayatukaha, hanis unihapksmaha. Humanakah nanakan cuy mahangkap hapuntawa. Ukatsti humanakarun hireh walpun sarang munap hayata. Sarang amtap hayata, naya Pablos qaw qakutiu hutany munayata. Ukampis supayaw harkaphetu. Jesucristo tatitusan nairakatapana, kunapachateh hupahutkan ukhasti. Kitirakin nanakan suitawe hampi, kusisinya hampi, hachachasinya hampisti, humanakapkhtawa. Aniw kitikas pasa. Hisa, humanakapkhtaw nanakan kapakkan kanyasa, kusisinyasa. Mayir Tesalonicenses kimsir halja. Ukamasti, han hukampi suyan munasaj Atenas markar qhiparanyatakiw amtasipqta. Ukat Timoteo hilatar kitaniñataki. Hupasti Kristun suma yatiawi arunakap parlanyan Diosan yanapiripawa. Huparusti, humanakan iyausawim turt'eñataki, ch'amanchañatakiw kitanipqta. Ukamat han mainis ukahan walt'añanakampi maihtasiscañapataki. Ukampis humanak pachpau kanakampi t'aqisin wakisitap yatipqtaqa. Ukamarus kunapachateh humanakampi iskayat ukaha, llakisiñanaka uthistani sasaqsapqaya asmawa, ukasti poqasiwa, uksti niyatqapqtawa. Ukatnayak haniw hukampi suyan munkti. Humanakah kunhama asipktas iyawsawin ukhisktañatakiw kitanta. Inampis yantireh yantapheristam, ukat wallakisiyata. Ukamaspa ukasti, nanakan irnaqataqaq inamayakispawa. Hichasti Timoteo Tesalonica markat kut'anjiwa. Hupaw humanakan iyawsawi mampita, munasinya mampitu walisuma yatiyawinak puriani. Humanakan nanakat taki munasinyampi amtasipkhatamat yatiyaphitu. Ukamarak nanakampi hikisin munaphatamata, kunhamteh nanakah humanakampi hikisin munapkta ukama. Hilatanaka, han waltanya nakahana, llakisinya nakahana, nanakah wali cuy machasiwi katoqapqta. Humanakan iyawsawin ch'aman saitaphatam yatisina. Humanakan tatitumpi sait'asiphatam yatisaj chuyim saqanarta yaphitua. Kunhama tarak Diosasar hukampi uspagarapjerista,
Hupan naira katapan humanakat wali kusisinyo tihatapatsti. Humanakar unkatanya takih urui arumau diosat mayipta. Ukamat kunateh iyaw sawiman han pokataki, ukah pokacatanya pataki. Pach pa Dios auki sampina. Jesucristo tatitu sampin humanakar unhir saranyatak nanakar yanap tanyap munapakta. Tatitus ti humanakar hiltaipan. Mainit mainikam munasinyan hukampi uthanya pataki. Kunham teh nanakah humanakar munasip kisma ukama. Hupai cuy manakaman uthir iya usawir turunjpan. Jesucristo tatitusah takpach kolyana nakapampi hutkani ukapachasti. Dios aukisan naira katapan han kuna hujani. Kolyanaptat unistap hanya mataki. Ukamapan. Mayir Tesalonicenses. Pusir halja. Hichasti hilatanaka. Aksti tatit Jesusan sutip haru acik tapsma. Iuht aparaksma. Nanakat yatekap kista ukarhamay diosar kusisiyanyatak hakapham. Kami sateh ni hakapkta. Ukat hukam sum hakap harakim. Kunaya tichawinakteh tatit Jesusan munanyapat humanakar curapksma. Ukanak yatisip tawa. Diosah humanakan kolyan kanyan hakap hanya muni. Wacuk huca luranyanak apanukupham. Sapamainis kolyan kanyana. Aksart anyampi hancip apnakan yatikpan. Han kitis inamst ancuy mampi han wali amtanya nakampi apayaspati. Kunham teh diosar hanun tirhakinakah lurapki ukama. Hani kitis ukatokin hila masipar han wal lurpati. Hanirak salkant pasa, uk luriri rusti, tatitoh chamampi umutuyi. Kunham tehni iuhtapks maukama. Diosah haniu hujan hakanya satak haus kistuti. Hanukasti kuman hakanya satakiu hausistu. Ukamasti kititeh akayati cawir hiskachki ukah, haniu kite hakirus hiskachkiti. Hanukasti diosaru hiskachaski. Kititeh kolyana hayup curkistu ukaru. Hilatanak pura munasinya hatsti, haniu humanakar kailkaninya wakis kiti. Pach pa Diosau humanakar mainikam munasinya ticapahtam. Humanakasti Macedonia markan hakir hilatanakar ukam munasisiptaha. Ukampis hilatanaka, nanaka hacik tapsmawa, munasinya mah ukam hilhatpan. Sumangkanyan hakasinyatak chamachasipham. Kumanakan loranya nakam pokasa. Ampara nakamampi irnakasa. Kunham teh iuhtapks maukama. Ukamat diosar han iya usapki ukanakah humanakar suman unihap hanya pataki. Humanakan pistaya sinyanakas han uthanya pataki. Hilatanaka. Hiwatanakat sum yatip hanya munapkhta. Ukamat humanakan han suitanyan hakinakama han yakisisip kanya mataki. Kunham teh hiwasah Jesusan hiwatapa, hiwatanak taipit haktatap iyaustan ha? Ukapach parakiu iyaustan. Diosah Jesusan pichik hupar iyausas hiwapki ukanakar haktaikani ukha. Ukat humanakaroh tatitun yatichawinakaparham saphasma. Hiwasanakah kitinakateh tatitun hutanyapkam hakasip kanyan ukanakah haniu hiwatanakat nairt kanyaniti. Ma hacharu istasini, ma arkangelan arupa, diosan trompitapan pustatapampi, ukat stipach patatitu walah pacat sarakanini, Kristur iyausas hiwirinakah nairakat haktani, ukat sti hakirinakah upanakam cikau kenaihar aptatanyani. Ukamat tatitump alayan hikis hanyataki. Ukamau tatitumpeh winyayatak hakhanyani. Ukamasti akaarunakampi mainikam chamancasipham. Mayir Tesalonicenses Piskir halja. Hilatanaka. Urunakat sa pachanakatsa. Haniu humanakar kailkaninyahah wakiskiti. Humanakah askiu yatiphtaha. Tatitoh kutingkan ukaurohan suyat uruniwa. Kunhamateh malun tatah arum hutki ukama.
kuna pachatej hakej akam siskani. Taki kunas sumakis kiwa, haniu kunas kamachkaniti sasa. Hupanak haroh ukaut unihaweh akat hamat hutani. Kun hamteh usur haki warmin wawachasinyap uroh purinki ukama. Ukatsti haniu haltap kaniti. Ukampis humahilatanaka haniu chamakan kapktati. Ukamat tatitun kutinyap uroh luntatar untat han katheyasis kanyataki. Taki humanaka kanan kirip htawa. Urung kirip haraktawa. Haniu aruman kirip ktanti. Hanirakiu chamakan kirip ktansa. Ukat maininakam han ikinya sakiti. Hanukas titake amuyusan arahtata sawa. Ikirinakah arumau ikiphe. Machirinakas ti arumau macap haraki. Ukampis hiwasanakah urung kirihamah amuyasinya sapuniwa. Iyaw sa wimpi munasinyampeh makawampam uskun tataw harka kasinyasa. Kespiasin suita wimpisti makas kumphamau ashatasinyasa. Diosaste haniu mutuyawi katokanyatak uchaskistuti. Hanukasti tatit Jesucristo toke kespiasin hikhatanyataki uchasistu. Jesucristo hiwasanak laiku hiwawayi. Hakanyanisa hiwanyanisa upampichik atau hakanyani. Ukamasti mainit kamay chamanchasipkham. Kami sa tehichakam lurasipta ukama. Hilatanaka. Humanak taipin irnakapki sarayapki. Tatitun sutipar euhapkaraki. Ukanakar yakap hanyamatakiu achiktapsma. Hupanakan irnakatapatsti. Muna sinyampi sumunyihapham. Mainit kamasti sumangkas hakasipham. Hilatanaka. Humanakaru iuhtapharaksma. Han istasirinakar tokinukapkham. Maihtatanakarus chamanchtapham. Ukachasitanakar yanaptapham. Takinimpis lampuchu imanipkham. Amuyasipham. Han kitis nyangkat aipati. Hanukasti askiluranya takipun chamtapham. Humanak taipinsa takinimpisa. Kusisita punipkham. Han inaktas diosat maisipham. Takikunat diosarius pagarapham. Hupah Kristo Jesusan kirip hatamat ukam muni. Akayun akir chamapsti han hiut ayaphamti. Hutir urunakat arsunyanaksti han hiskachaphamti. Takikun yantapham. Askiki ukat khasipham. Takinyang kaluranyat hitiktapham. Sumangkan curir diosa humanakaroh kolyanar tukuipan. Huparak takpach hakanyam impan. Ahayumsa almamsa hancimsa hanak cakanyuni. Jesucristo tatitusan hutanyap kama. Humanakar hausireh chikachu imaniwa. Ukats titakaakanak pokapuniniwa. Hilatanaka. Nanakatakih diosat mairapipjeta. Takpach hilatanakaroh kolyan hampatimpi aruntapham. Tatitun sutipharu iuhtapsma. Akakilkat takpach hilatanakatak uyartaphanyamataki. Jesucristo tatitusan kuyapayasinyapah humanakampipan.